Jugo, ajmo, sredina. Bravo! Danas ću da te naučim kako da naučiš tvog psa da uđe na komandu sredina između tvojih nogu. Na primjer, ajmo, sredina. Bravo! Ja sam Nikola, veterinar, behaviorista, profesionalni trener pasa, edukator vlasnika pasa i edukovat ću te da bolje razumeš svog psa. Ne zaboravi da ostaviš srce, ne zaboravi da nas zapratiš i ne zaboravi da repostuješ ovaj video i tako podržiš naš rad i pomogneš nekom svom prijatelju. Zašto nam je ovaj trik bitan? Bitan nam je iz prostog razloga nekada kada ne želimo i želimo da zaštitimo našeg psa, jer imamo različite smetnje ili se on osjeća nesigurno u datnom trenutku, da mu ponudimo neku sigurnu zonu gdje on može da dođe. Tako što ćemo samo pokazati sredina i on će ući u tu sredinu. Bravo! I da bude u toj nekoj sigurnoj zoni. Kako da naučite ovaj trik? Jeste što ćete u obe ruke da imate njegovu hranu ili nagradice, kako god stavit ćete na nos, navešćete vašeg psa do polovine. Od polovine druga ruka dolazi, menja ovu i sredina. Tad kažete sredina i tada nagradite vašeg psa. Nemojte ga nagrađivati ranije, nego ga nagradite tek pošto ga ubacite u odgovarajući položaj. Tada i imenujte tu radnju sredina, noga, kao god vi želite, jer sad ga učite srpski jezik, tako da... Ne zaboravi da ostaviš srce, ne zaboravi da sačuvaš ovaj post, možda ti bude potreban bio kasnije, ili ga repostuj i podijeli sa svojim prijateljima. Možda njima baš treba i naše knjige Moja prva šapa i prva pomoć za štene u treningu na našem sajtu i linkujemo u opisu ovog profila.